kan I dah masuk dalam industri Melayu. So even though my surrounding everything, and dah biasa dengan all this semualah yang orang Islam yang buat lah. Maksudnya solat, puasa. Okay, I puasa. I ikut puasa semua. Nice, So one day my dad bawa I pergi makan fakulti lah. Okay, kan Chinese kan? Yalah. So duduk sana dan tiba-tiba dia tanya. Sebab I drive him and then kan kereta I guna radio channel Era FM kan. Dia macam one day dia tanya, you ada girlfriend tak? Saya tak ada. Kenapa? You akan masuk Islam So, tiba first time in my whole life dia tanya macam tu. And then he's so serious. Kenapa? Taklah, tanya aja. So ada tak? So I was like, tak ada. Tapi adalah macam mungkin kalau jodoh sampai tu Melayu, I okay je. You okay ke tak? Dia pun diam. So for me, I rasa macam kelakar. Tiba-tiba, my dad is very serious person. Tapi dia tiba-tiba tanya soalan yang macam ni kan. So I balik bertanya my mom. So my mom said, yeah, actually he been asking me a lot of time. Dia dah tanya banyak kali lah. Tapi dia tak berani nak buka mulut kan. So, you lah, pergi tanya Aboy lah. Tak ada, tanyalah. Aboy. Dah tahu nama dia Aboy. Aboy. Tanya Aboy. Dia panggil Aboy di rumah. So for me, I rasa macam kelakar lah. Tapi after that lah, I dia macam duduk dengan dia macam, okay, you risau ke kalau let's say masuk Islam ataupun my girlfriend Islam ke apa kan.